ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати истиқлоли давлатӣ низоми давлатдории миллиро танзиму таҳким бахшида, аз таҷрибаи ғанӣ, таърихию қадимии мардуми сарбаланди худ истифода бурда, фаъолиятро баҳри обод гардонидани ин сарзамин ва зиндагии орому осудаи мардум ба роҳ мондааст. таърих гувоҳ аст ки миллати тоҷик ба гузаштаи пурифтихори худ арҷ мегузорад. расму оин ва анъанаҳои неки гузаштагонашро эҳтиром, ҳифзу гиромӣ дошта, талош меварзанд то онҳоро ба наслҳои оянда ба мирос гузорад. вобаста ба ин зарурати боло бурдани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба миён омад. дар ин самт нақши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз апрели соли 1997 дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 августи соли 1997 дар бораи баъзе чораҳои беҳтар намудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва кори ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ хеле назаррасанд ва натиҷаҳои дилхоҳро ба бор оварданд. солҳои қаблӣ мушоҳида мешуд ки шаҳрвандон тӯю маърака ҷашну маросимро бо шукӯҳ ба роҳ монда ба исрофкорӣ, харҷи аз ҳад зиёди пулию молӣ роҳ медоданд ки ин амали онҳо ба ҷуз худнамоӣ ва худро дар ҷомеа аз дигарон воло ҳисобидану баланд гузоштан дигар чизе набуд. ин амалашон дар аксари вақт боиси касодии буҷети оила, носозию нооромиҳо дар оила ва дар ин замина бад гаштан ва ё канда шудани муносибатҳои оилавӣ мегардид. барои пешгирии чунин амалҳо зарурат пеш омад санади ҳуқуқие қабул карда шавад ки тамоми муносибатҳои соҳа дар сатҳи қонунӣ танзим гардад. баъди муҳокимарониҳои васеъ ва пешниҳодҳои бешумори шаҳрвандон 8 июни соли 2007 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. қонуни миллӣ дар ҳаёти иҷтимоии кишвар як таҳаввулоти куллие ба миён овард. албатта қонуни мазкур дар заминаи холӣ ба вуҷуд наомадааст. дар зарфи чандин сол санадҳое буданд ки вобаста ба пешгирӣ исрофкорӣ, яъне барои ба низоми муайян даровардани ҷашну маъракаҳо маросимҳои мардумии мо нигаронида шуда буданд, вале ин тадбирҳо яъне муаққатӣ буданд ва санади ҳамон замон тақозо мешуд ки як ба таври қатъӣ барои пешгирии исрофкорӣ, яъне хароҷоти барзиёд дар маъракаҳо, яъне роҳандозӣ гардад. пас аз 10 соли қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон аён гардид ки он дар самти ҳифзи анъанаҳои мардумӣ ва ҳалли бисёр мушкилоти ҳаётан муҳими ҷомеа заминаи мусоид фароҳам овард. ҷашну маъракаҳо ва расму оинҳоро дар кишвар ба низом дароварда, барои ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ асос гузошта, суннатҳои диниву мардумиро ба танзим даровард, анъана ва маросиму ҷашнҳои миллиро мушаххасу дақиқ намуд. ҳамчунин пеши роҳи хурофоту таассуб, худнамоиву зоҳирпарастӣ ва исрофкориву зиёдаравӣ гирифта шуда ба ҷорӣ гардидани низому тартиботи ягонаи баргузории чорабиниҳои милливу мардумӣ роҳ кушод. дар миқёси ҷумҳурӣ дар муддати 14 сол беш аз 1 миллиону 800 ҳазор маърака баргузор шудагӣ бошад. агар барои баргузории ин миқдор маърака беш аз 1 миллиону 140 ҳазор чорво забт гардид. ба ҳисоби миёна агар гӯем дар 1.5 маърака як чорво рост меояд. инам гувоҳ аз он медиҳад ки дар баргузории маъракаи мо аксари шаҳрвандон яъне ба исрофкорӣ роҳ намедиҳанд. маъракаҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони соҳа, кормандони кумитаи дин, танзими ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳамзамон комиссияҳои доимӣ ки дар шаҳр ноҳияҳо таъсис дода шуданд, аз ҷониби онҳо рейдҳои доимӣ дар маъракаҳо баргузор карда мешавад, то ки баргузории маъракаҳои шаҳрвандон аз мадди назари кормандони соҳа дур намонанд. мардуми мо ин қонунро хуб пазируфтанд ва аксарияти мардуми мо хушбахтона имрӯз дар доираи талаботи ҳамин қонуни мазкур маъракаҳои худро баргузор менамоянд.
қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон се ҷанба маънавӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дорад. ҷанбаи маънавии қонуни мазкур дар он ифода меёбад ки он хислати инсондӯстӣ ва хайрхоҳӣ дошта, исрофкориро ҳамчун амали номатлуб эътироф менамояд. камхарҷу сарфакорона баргузор намудани ҷашну маросим ва оростани дастурхонро қисми таркибии маънавиёти миллӣ дониста барои баланд бардоштани фарҳанги маъракаҳо мусоидат менамояд. аз лиҳози иқтисодӣ қонуни мазкур омили муҳими паст кардани сатҳи камбизоатӣ буда барои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум тавассути роҳ надодан ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ ҳангоми гузаронидани ҷашну маросим мусоидат менамояд. ҷанбаи ҳуқуқии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ин барои таъмини амнияти ҷомеаву давлат, тартиботи ҷамъиятӣ ва ҳифзи суботи ҷомеият дар кишвар мусоидат менамояд. дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот комиссияҳои доимӣ амал мекунанд ва теъдоди чунин комиссияҳо дар миқёси ҷумҳурӣ 503 ададро ташкил медиҳад ва ба шумули аъзои комиссияҳои мазкур дар баробари кормандони соҳаи дину танзими анъана ҷашну маросим шахсони обрӯйманди ҳаммаҳал, кормандони соҳаҳои гуногун аъзо ҳастанд. албатта он мушкилие ки дар сатҳи маҳал мавҷуд аст ҷой дорад, моро водор месозад ки тадбирҳои иловагӣ андешем. яъне он комиссияи доимӣ ки дар сатҳи маҳаллӣ фаъолият мекунанд, бояд иқрор шуд ки корҳои фаъолияти онҳо то андозае моро қонеъ карда наметавонад. аз кадом лиҳоз? он дар амалисозии қонуни мазкур комиссияи доимии танзими анъана дар асоси ҳамон низомномаи намунавие ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ аз 1 марти соли 2018 тасдиқ гардидааст, бояд фаъолияти худро ба роҳ монанд. чӣ тавре ки мушоҳидаҳо нишон медиҳад, дар аксари маврид кормандони бахши дин танзими ҷашну маросим бевосита ба корҳои назоратӣ вазифадор мегарданд, лекин масъулони комиссияи доимӣ, яъне аксаран аъзоҳои онҳо яъне худро дар масъалаи назорати риояи қонуни мазкур худро дар канор мегиранд. аъзои комиссия, яъне намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа дар амалисозии қонуни мазкур нақши муассири худро бояд гузоранд. вазифаи асосии комиссияҳои доимӣ дар он инъикос меёбад ки мазмуну муҳтавои қонунро ба шаҳрвандон бифаҳмонанд ва ин ҳаст вазифаи асосии комиссияҳои доимӣ. мувофиқи низомномаи намунавӣ, дигар масъулияти комиссияҳои доимӣ дар он аст ки маъракаи шаҳрвандонро назорат кунанд ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташвиқу тарғиб дар ин соҳаро пурзур намоянд, махсусан ҳангоми додани тавсиянома. ва ҳадаф аз додани тавсиянома дар он ҳаст ки шаҳрвандон як бори дигар аз мазмуну муҳтавои қонуни миллӣ, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим огоҳӣ ёбанд ва ба қонуншиканӣ даст назананд ва тибқи талаботи қонун амал кунанд. комиссияҳои доимиро зарур аст оиди ин масъала ташвиқу тарғиб баранд ба воситаи васоити ахбори омма, маҷаллаҳо ҳастанд, рӯзномаҳо зарур аст, яъне ки мақолаҳо нависанд ва корҳои фаҳмондадиҳаро ба роҳ монанд. бетартибию содир намудани ҳодисаҳои нохуш дар тӯю маъракаҳо боиси риоя нагардидани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва содир намудани садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо гардид. то ҳанӯз дар ин самт ҳуқуқвайронкуниҳо ҷой дорад. мувофиқи маълумоти омории мақомоти судӣ, соли 2007 судҳо ҳамагӣ 60 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмуриро дар ин самт баррасӣ намуда бошанд. ин рақам соли 2017 ба 784 ҳолат расидааст ки нисбат ба соли 2007 13 баробар зиёд мебошад. 10 соли амали қонуни ҷумҳурии тоҷикистон
درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان نشان داد که آن به تکمیل نیاز دارد. با نظرداشت این 28 اوت سال 2017 به قانون مذکور تغییر و الوه ها وارد کرده شدند. در اساس همون تحلیل 10 ساله قانون مذکور و آموزش مسئله ها وابسته به تنظیم انعنه جشن مراسم از جانب مقام وکالتدار با در نظر داشت اون نقطه هایی که اون مشکلی هایی که در روند عملی شوی قانون احساس می‌گردیدند و ماده های داخلدار قانون مذکور تغییرات وارد گردیدند. تغییرات های داخلدار بیشتر به مراسم عزاداری، توی‌های دامادی عروسی. موافق قسم 4 ماده 7 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در روزهای عید رمضان و قربان دستارخوان معنوی و خاکسارانه آراسته شده در این روزها به زیاده روی راه دادن منع است. در این روزها ضرور است هر یک فرد جامعه از اسرافکاری، از خراجات بیهوده دست کشد و در این روزها در گرد یک دستارخوان خاکسارانه جمع آمده عاید مهر و محبت، صلح و ثبات، همدیگر فهمی و تحملگرایی صحبت کنیم، از گذشتگان یاد کنیم و اینجا کلمه معنوی جنبه های اعتقادی، جنبه های فرهنگی و جنبه های تربیوی دارد. ضرور است در این روزها ما از گذشتگان خود یاد کنیم و فرزندان را در روحیه وطن دوستداری، وطن پروری تربیه نماییم و همیشه نسل جوان و فرزندان رو در این روزهای بزرگ خاطر رسان سازیم که همیشه از فرهنگ نیاگان خود دفاع کنند و از آن پیروی کنند و کوشش کنند که اسرافکار نباشند. از دیدگاه دینی مبین اسلام نیز اسرافکاری در هر دور و زمان حرام است و آن را خداوند محکوم کرده است، زیرا از در سوره های قرآن آمده است تنها آن نفرانی که برادران شیطان هستند، هم طبقه های ابلیس هستند، همانها اسرافکاری میکنند، زیرا اسرافکار ابلیس است. اسرافکار آن شخصی است که از شیطان پیروی میکند. وقتی که دسترخوان معنوی شد، اینجا کلمه معنوی آمد، این یک کلمه عمومی است که مسئله ها و عمل های نیکی زیادی را در بر میگیرد. از جمله در این روزها ضرور است آن نفرانی که میخواهند سعادتمند دنیا باشند به شخصان معیوب و نیازمند دستیاری درست کنند. در این روزها ضرور است ما به مکتب اینترنت ها رویم. آن نفرانی که امکانیت یاری مادی دارند ضرور است آنها را به مکتب اینترنت ها روند، سر یتیمان را سیله کنند و آنها را به مانند فرزندان خود در این روز خوشحال کنند. عید معنای آن رو دارد که در این روز همه خرسند باشند، خواه کم بی‌ساعت، خواه انسان سرمند، همه روز ضرورت خوشحال باشند. از جانب دیگر آن نفرانی که امکانیت دارند میتوانند در این روزها به خانه پیران سالان روند و به آنها نیز دست نیکی درست کنند. خرسندی روز عید رمضان و قربان را با آنها شریک دارند. متخصصان بر آن نظرند که شهروندان در برگزاری توی دامادی و عروسی بیشتر به قانونشکنی راه میدهند. باید قید نمود که توی دامادی و عروسی یکی از معرکه‌های بیشتر رایج در بین اهالی به شمار می رود. طبق معلومات آماری در تاجیکستان در طول 10 سال عمل قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 902528 توی دامادی و عروسی به قید گرفته شده است. هدف قانون مذکور به جوابگری یا جریمه بندی نمودن شهروندان محسوب نمی شود. برای به طریق فرماندهی یعنی به مردم بیان نمودن آن نقطه های اساسی قانون مذکور که بی‌شبهه و بلند و بهتر گردیدن سطح زندگی خانواده هر یک تاجیکستانی نگرانیده شده است عبارت است. در جامعه هستند نفرانی که
талаботи ин қонунро нодида гирифта дар баргузор кардани маъракаҳои худ ба қонунвайронкуниҳо даст мезананд, ки аз ҷониби кормандони соҳа нисбати онҳо протоколаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода мешавад. бояд зикр кард, ки дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони соҳа 139 ҳолати қонунвайронкунӣ ошкор карда шуда, нисбати онҳо, яъне нисбати қонунвайронкунандагон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ва барои андешидани чораҳои таъсиррасонии ҳуқуқӣ ба мақомоти судӣ эрсол гардиданд. агар мо 3 моҳаи аввали соли 2021-ро ба 3 моҳаи аввали соли 2015 муқоиса намоем, дар ин сурат маълум мегардад, ки яъне теъдоди қонуншиканиҳо дар 3 моҳаи аввали соли 2015 88 ададро ташкил медиҳанд. Нисбат ба соли 2015 51 адад зиёд гардиданд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон. моддаи 10 тӯйи домодию арӯсӣ. тӯйи домодию арӯсӣ дар давоми на бештар аз 2 рӯз ба таври ихтиёрӣ бо оростани зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳарду ҷониб гузаронида мешавад. ташкили маъракаҳои фотиҳаи тӯй, маслиҳатдошӣ, идонабарӣ, сандуқбарон, сарупобинон, чойгаштак, раисталбон, қудоталбон, ноншиканон, хонакашон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон, чодарканон, муборакбодӣ, шаҳтозон, тақдими сарупо барои меҳмонони тарафайн ва хешу табори домоду арӯс ба истиснои тақдими тӯҳфаҳо барои домоду арӯс ва падару модари онҳо манъ аст. маросими домодталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад. падару модари домоду арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати тарафайн метавонанд ба ҷои додани оши тӯй маблағи онро ҷиҳати беҳтар гардонидани шароити зиндагии навхонадорон сарф намоянд. ҳамсарон ҳуқуқ доранд, ки тибқи муқаррароти кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон байни худ аҳдномаи никоҳ банданд. маросими қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳо бо истифодаи на бештар аз 4 автомашинаи сабукрав гузаронида мешавад. шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки имконияти молиявӣ доранд, метавонанд бо иштироки комиссияҳои доимии маҳаллӣ тӯйи домодию арӯсии хайриявии ҷавононро аз оилаҳои камбизоат баргузор намоянд. тартиби гузаронидани тӯйҳои домодию арӯсии хайриявиро мақоми ваколатдор муайян менамояд. бояд ёдовар шуд, ки соли сипарӣ гардида бемории сироятии COVID-19 ҷаҳонiyonро зери таъсири манфӣ гузошт ва оқибатҳои ногувори он то имрӯз мушоҳида мешаванд. ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии бемории мазкур дар баъзе бахшҳо маҳдудиятҳоро пешбинӣ намуд. аз ҷумла тибқи қарори дахлдори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор намудани тӯйи домодию арӯсӣ бо иштироки то 100 нафар бо риоя намудани чорабиниҳои беҳдоштӣ ва зидди эпидемикӣ иҷозат дода шудааст. аз 27 марти соли ҷорӣ дар асоси қарори ситоди мазкур барои баргузории маъракаҳо дар ҳудуди то бо иштироки то 100 нафар яъне иҷозат дода шуд. боз ҳам дар унҷа таъкид шудааст, ки ҳатман қоидаҳои беҳдоштӣ яъне аз тамоми шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ он тарафхона, қаҳвахона ва нуқтаҳое ки ба хизматрасонии ҷашн маросим ва маъракаҳо машғуланд, аз онҳо тақозо мешавад, ки талабот меъёрҳои муайян намудаи қарори ситоди мазкурро ҳатман риоя намуда дар нуқтаҳои хизматрасони тарафхонаҳо аз тамоми воситаҳои пешгирикунанда истифода баранд ва маъракаро дар доираи ҳамин то 100 нафар баргузор намоянд. ҳолати аз байн рафтани ин беморӣ ба маҷрои муқаррарӣ ворид мегардад ва талаботи қонуни мазкур пурра бо татбиқ мегардад.
طبق مقررات ماده 10 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قید دولتی عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی و جماعت‌ها به راه مانده می شود. آنها می توانند پیاده و یا با ماشین‌ها به موقع بستن عقد نکاح روند. هنگام به قید عقد نکاح با ماشین رفتن داماد و عروس و دوستان کلین و داماد، آنها باید از 4 автомашина زیاد کران نکنند. автомашина ها حتما باید سبکرو باشند. اون شخصانی که دیده و دانسته به این قانون ویرانکنی دست میزنند، البته اونها اون نفرانی هستند که قدرت پرداخت کردن همون جریمه رو دارند. این تقلیدکاری ها هستند و خود نمیدونم از حساب از سبب خودنمایشی باشد که من همچون ثروتمند هستم و این یعنی قدرت چنین گذراندن چنین مرکو رو دارم. یعنی یک تقلیدکاری و یک خودنمایشی است. بیشتر در کدام معرکه ها زیاده روی دیدم؟ امروزها این 139 حالت قانون ویرانکنی که از جانب کارمندان سوها آشکار کرده شد، متاسفانه از جانب جوانانی که هنگام رفتن عقد نکاح با استفاده автомашина های گوناگون تمغه، یعنی автомашина های زیاد رو به اجاره میگیرند و با رفیقان داماد یعنی هم نزدیکان داماد با автомашина خود آمده در مراسم عقد نکاح اشتراک میکنند. اون البته طبق طلبات قانون نباید از 4 автомашина زیاد باشد. متاسفانه از جانب جوانان ما امروز در وقت رفتن به خانه عقد نکاح автомашина های از معیار زیاد استفاده می نمایند که در نتیجه نسبت آنها پروتکل ویرانکنی مأموری ترتیب داده می شود. نباید فراموش کرد نفری که طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را ویران میکند، طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده می شود. کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان ماده 481 رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم. برای رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم به شخصان واقعی به اندازه 100، به شخصان منصبدار به اندازه 500 و به شخصان حقوقی به اندازه 700 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده می شود. برای رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم از جانب صاحبکاران انفرادی، خادمان و علمای دین به اندازه 700 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده می شود. برای دغلانه یا تکرارا ویران نمودن ترتیب گذرانیدن انعنه و جشن و مراسم به شخصان واقعی به اندازه 600، به شخصان منصبدار به اندازه 800 و به شخصان حقوقی به اندازه 1000 نشان دهنده برای حسابها جریمه تعیین کرده می شود. ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان مقرر کرده است که شخصانی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها ویران کرده می شود جوابگری حقوق ویرانکنی مأموری پیش بینی نموده است. ماده مذکور از 3 قسم عبارت می باشد. در قسم یکم نسبت شخصان واقعی که قانون مذکور را ویران می نمایند نسبتشان به اندازه 100 نشان دهنده جریمه برابر به 6000 سومانی و شخصان منصبدار به اندازه 500 نشان دهنده برای حسابها برابر به 30,000 سومانی و نسبت شخصان حقوقی به اندازه 700 نشان دهنده برابر به 42,000 سومانی جریمه تعیین کرده می شود. در قسم دوم ماده مذکور نسبت صاحبکاران انفرادی و خادمان و علمای دین که به واسطه قانون مذکور را ویران می نمایند نسبتشان به اندازه 700 نشان دهنده جریمه برای حسابها برابر به 42,000 سومانی تعیین کرده می شود. طلبات قسم 3 ماده ذکر کرده شخصانی که قانون مذکور را دغلانه یا تکرارا ویران می نماید به شخصان واقعی به اندازه 600 نشان دهنده برای حسابها برابر به 36,000 سومانی و شخصان منصبدار به اندازه 800 نشان دهنده برای حسابها برابر به 48,000 سومانی و شخصان حقوقی به اندازه 1000 نشان دهنده برای حسابها برابر به 60,000 سومانی قانونگذار مقرر کرده است. موضوع پرونده هایی که به سود وارد می‌گردند برای یعنی
талаботи моддаи 10 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳоро вайрон мекунанд, яъне зиёдаравӣ мекунанд. Он чизе ки қонун талаботи қонун аст риоя намекунанд ва ҳангоме ки ба сахш рафтан ба хонаи келин рафтан қонунгузор 4 мошинро пешбинӣ намудааст, яъне баъзи автомобил мебаранд ва талаботи қонун моддаи 10 вайрон карда мешавад. ҳангоми баррасии парвандаҳо ва вохӯрӣ бо шаҳрвандон такроран ба такраран талаботи қонунгузориро мефаҳмонем ки дар оянда ба чунин камбудиҳо роҳ надиҳанд ва талаботи қонунро ҳангоми баргузор намудани тӯю маъракаҳо ва ҷашну маросимҳо риоя намоянд. асос ва заминаҳои давлати демокративу ҳуқуқбунёд ин дар доираи талаботи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ амал кардан ва таъмини волояти қонун мебошад. бо назардошти ин тақозо мегардад ки ҳар як нафар барои ҳимояи манфиатҳои қонунӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи исрофкорӣ дар амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз ҳар вақти дигар фаъолу саҳмгузор бошад.